Koko le pe mua ke tuku mai ke whainga mari ka ni mo oku ke whaia te kiwiti o ko ni ko uhi ngā it's very hard ke follow e awe mea ko ni because he koe kakai ko ni oku now they don't have enough of me. But now I told no and leave me alone. They don't. Go no more on me. And I don't know why. Maybe because of my beauty, they don't have enough of my face and how do I look. Or it can be something else. Kako how life or life we are going specifically kia ko ta kon ko faluku fo ko kau he front line kon a kau tu. As you all know, my video is on my page. I'm already out. Ihe komiti kon a tu. That was one of the points why we decided to go out. Ko inga ko lai vi mai a faluku. O ta'aki mai komiti, including me, personally attacked me with my personal life. So pena mau ko silence ai ka ke te whai ha. We never replied back to his life. Ko inga hena ko re mai pe e pita pua ke remove in my video. So right now I had enough and I'm sick of it. So I'm free to say whatever I want to say in my page. Ko live ko ni ko video ko ni kia ko faluku. Ka ku te sio hifo lewa ko hangeho to mataha puaka hat mui ha puaka pa te whakafofu a te rea whakamawha ta ake hai mo. Pa ku te sio ku elo ho to sika mata elo pa tāpuni ho ngutu. Ko kita ko na te alo vitio tuku hake ho to fu ngā kau palaku i mamano ave he ope tāpuni ho ngutu o hake pe ho ngā kau o mon ho ngutu tāpuni aki. Whaka ake hake kātaki pa fisisi ia ho no foke ke laivi mai, you don't even know anything about me. Pea koe mea kona na ke laivi mai aki koe kakaina na whahokot ka koe. Pea koe ke kea tau ki he kakai koe na. Mwa ngai whakahoko koe na rau. Tala na au kai e paanga komiti a kau reiti. Let me tell you this. Ko silini kona paanga komiti a kau reiti. Koe ngahi tala no kona ko at pehe na au kai paanga. Na eospe paanga komiti hono noho i kau memi pa. O tak tafu ake nau ka venga keke. Pehe ka ke go into details how ke no ahai mo ai. Tu ke tala nau kai. The money everyone had a loan from it. Pehe na nang wahe ko toinga pa ngana wahe ka toinga komiti. Ka ke wila pa ko whakahauka ko na he kau rei tipe. Get the story the truth out. Ka tuku e o whakahauka tā noa loi. Pea koe nofo lau mai ko o taaki mai ko na lau mai ki hoku ulu mo e hafua. Seriously, I don't give a shit and I don't give a fuck. It doesn't affect me at all. This is me. I have been like this for a very long time, but I get affected. No, we are. Even ho mo nga he mea kona personal attack kona au whai. Kia te au ho mo mea kona au taaki mai ko hea me whi loto kovi. Me loto ku elo. Ha me loto kovi mo loto palaku.
have never. Pia kau tok mahen be kau mo kau faluku he me akon atu. We always have wine and have a fun talk. I have never expected te ke hao laibi o taataaki mai. But if it's me, he ke no fala o taaki hata. Ka ku te sio hifo koto sika wangia tungai kwa puaka. I had enough. Pia ku... Of course, I'm educated. Ka waipe taimi aku tuko educated te ke tawhaaki. Na mo pehe ko uhinga e gulongo taitari atu ho mo laibi. Because I'm scared. Ke maula mai aki ki awe ha. I have nothing to hide. Fanga, pia ko tala mai ko hame nuk alofa. Who keeps a fuck where the fucking came from? Where are you from? He ko ke ilo ta ho ka sele. Ko ke ilo ta tabek tu ife ho fale malolopon ho ko nga api mo mea. No one knows. Pia tala mai o ko ulu pupula. Yeah. What have I done? Kake ilo pa ko ha mea ko fai ko taaki haka ngai mea ko ya. Pea na amo pehe ko fai longo because I'm scared of you. I am not scared. There was a reason why I keep my mouth shut, but I had enough. Pea ko mita whaka mea pango uia ko eo mai kakai ko na whao mea am kakoi o atu kakoi ke hao lai ni mai. I don't give a shit he te wahanga ea taaki ko. Pa ko ke ika hofu uvitio ko na nai whai. Ho mulu hofu ngā kau. No for he na ko video ko ea o come up. I have the video on me. Pa ke no fuke ke tātā puni mai aki au e ngai mea. Kai ke ila to ko ka sele fale malolo ko me fe. No one knows you. Ko toki ilo pen ko he mea e tō. Paka pau ke pehe na ilo ko he kakai ko he haua ko. But te sio hifo ko to sika moto mata. Obviously you can tell your parents never look after you. Ko ho mo mea ko ho ni me ke taaki whaka personal, I'll come attack you personally. Pea ku toki o, ke toki alo taaki mai iau, ka ko pāhia ho kore iau. He? Ke pāhia pe ho kore iau and then you go in. Alo atua abe ho ngā kau ke fukakai ko na nau o ato whetuku mea kako. He ilo na nau enjoy. Oa na momo te pehe ko whakalongolongo. O ko mana mahea ki hata. No, I don't. You make the wrong mistakes. Pea mo owa mata apun ho mongutu o te moawa mai motokau. He peke tahata wā bata tawa mea ta. Fiu whaka ata atu ea moto. Pako kakai ko na ko mamahala una fitu mea tu. Na fuhi he palo palema. Ko ku to ope telefonio take ngai government department. I'm pretty sure te ngau be in man iden pero palemo lemo. Kadoton ke ta au ke ngai mea goia. Ke framo ni ai ho mawata ke ho tau ke frata mai. Sangat vale kukua. Kalanga taak. Pea mo no for no leave me alone cause I don't know because I make mo ke no fa ma me ka te au.
But as I said, you make the wrong mistake, but I'm already out from the two. I have nothing to do with the two. I remove myself from that. Behange pe kok tu, kaya ke famous wan tu ke popular mo famous. He ko a wen o ko live be hek besi, o she ay maman puli pe ke o a wat ti maman. Ka ulia ka kai ta no fono. Move on na. Now tadi pa ke ose wigelo. Mo os la te ngai fu fa ta go ni. He pehe ka kai lo tonga. Te wikilis mas mo fra osta mo wigelo mo me ka. Ko ko ose wigelo tu. Ko ta fono an ko fu ta fo owen. Pe ko mi ape ni ko no. O to mi ang mon.